Wih, mantap. Wisata ganteng nih guys. Enggak nih, mobil tambangan nih, Jakarta Bandung. Nah. ANS 24 jam Jakarta Padang. Patriot masuk ke terminal Walenso siang hari ini. Sama. Rantau. ANS ketiga dari Rantau nih guys. Kabarnya 5 unit dari Rantau nih guys. Ayo kita tunggu kedatangan yang keduanya. 2 lagi tinggal yang belakang guys. Penumpangnya guys. Kita cewek cantik nih. Rana. Bergala Kombawa Patriot. Empat unit ANS. Datang yang keempat dari Rantau. Patriot Bagala Kombawa keluar terminal Bare Solo.
keluar satu lagi nih guys. NSK 2 keluar terminal Baraya Solo. Yang ketiga, ANS 24 jam Jakarta Padang. Yang keempat, Manganas sekarang nih guys, ANS ini. Yang lain tidak pernah masuk 5 unit, cuma ANS yang masuk 5 unit setiap hari guys. Biasanya sebelum viral 24 jam Jakarta Padang, yang masuk 2 jam yang masuk nih guys. Sejak viral itulah dia naik daun ini. Sedang naik daun sekarang nih guys. ANS belum ada mengalahkan kaum Mercy nih guys. Tiga unit berderet-deret nih guys, berbaris dengan rapi ya. ANS Mercy. Oh, dua, satu ke Bukit Tinggi, yang dua ke Parit Samar.